Uttar Pradesh BJP ho tu Swatantra Dev Singh chuan Prime Minister Narendra Modi an enghuna nge China le Pakistan nen India a in do don ti chu Asiam felvek to ni in asoya he thu hi line of actual control a buaina om cholai mekin zirtop ni khan Singh hian asoya ni BJP shwai tu Singh hian he athu soi hi Supreme Court thutluk na zulzuya Ayodhya Ram Temple sak ani na le Jammu and Kashmir vobik din hun luana Article 370 India Constitution atanga pai ani na tenen a chui zon chawani Ram Mandir le Article 370 chungchanga thutluk na siam ani ang chia khan Prime Minister Narendra Modi hian enghuna nge Pakistan le China nen kanin do don ti chu Asiam felvek to tia singan asoilai social media lama mu tu romani singa thu soi hi BJP MLA Sanjay Yadav chen na ina hun an man na ania Yadav hi he thu soi lai video social media tlang zar tu ani nge athu soi dang le Singh hian Samajwadi Party le Bahujan Samaj Party te chu helho nen ate khin boka he thu chungchanga chanchin bumi te zona changin MP Ravindra Kushwaha chuan UP BJP shwai tu thu soi hi an party a thok tu te chop purnan ani thu asoyani India chuan China nena ram ria in hir ngho na chu ti to padua ma se aram inchis khat po a hlo don lo ti Defense Minister Rajnath Singh chuan asoya Singh hian Nimin Khan India sipai te chuan tu hna ma aram inchis khat lek po an hlo don lo ti asoya theito pin an bezel don ti asoi bokani China nena Ladakh kho chaklama kaninem na po hi top se kan du renga heti rual hian kan sipai te hian kanram hi tu hna ma inchis khat po an hlan don hleklo atiani Defense Minister Rajnath Singh hian Nimina Hindu sakhodana ral thuam te hlan Sastra Puja zo asoya Puja hi Indian Army a 33 Corps mun pui Sukna Darjeelinga ahmangani Singh hian ama chuan Puja hi India nena in rina line of actual control kalna lai hun sangber Sikima Sirathanga mang turin tiania ma se khom danin azirlo ta ke mawangin atumangin om theitalo ti thunei tu te chuan an soyani Chief of Army Staff General MM Narayan le Indian Army a lau tak tak ten Defense Minister in sipai huna Puja amang hi antel puya aman nam hun hi Sikkim lam China LSC veng tu sipai te hun puyani Puja man zo Singh hian Sikkima kongsial thar te chu video conference mangin sukna tang hian a hong hal boka tun hnaya India China ramri Ladakh kho chaklama inepna Indian sipai te hoi sen taka anche dan hi rangka chakle kha mangin historian ten anlazia kang ti hi hoi takin ka soingam ati bokani Juni sompanga khan Chinese PLA nena Galwan Valley a infect swalna Indian Army somni zet anthia he in swalna hi ram pani te tun thlenga ram ria anin ep ut rengna intran na pakhada ngai ani Afghan ven himna thok tu te chuan Al Qaeda firfiak pola an shwai tu hlun tak Federal Bureau of Investigation point most wanted terrorist Lisa anda Abu Musin al-Masri chu an thatti anram intelligence service chuan asoi al-Masri hi Egyptian ania Al Qaeda hian an ho tu berdot second in command nia Shiatania Ghazni province Lailia Afghanistan National Director of Security in Beipui an thlak na an that ni in rin ni khan Twitter antar langani Husam Abid al-Rauf tia Shiat bok al-Masri United States chuan rampon lamthleng po firfiak te puya ral thuam te po ngai tu sak tu ni in an soya American te thana tura phiar tuwa an puwa December sang ni som pariat khan man na tur thupek po an chua to ani US National Counter-Terrorism Center an ho tupa Chris Miller point al-Masri athi thu hi apuanga firfiak poltan anin do na huna tanga lakbo anita hi chiat na lian takani ati Al Qaeda firfiak polin al-Masri an cham chu an polin roilam an panzel ti entier na ani theibok ti Miller chuan a soiboka Thamasa Khan US Secretary of State Mike Pompeo chuan Afghanistan a hian Al Qaeda firfiak mi zahni po tlinglo an lom ni in alo soi to a al-Masri thi thu hi Kabul khopuya zirna in pakhata thi chilbom ti puwa mi som pariat an thi ti puan ani nu loka puan ania e beina hian mi som nga le pasari vel hia mombokin sia muslim te beina anga ngai ani he beina hi tu tenge ti al hriat lova Taliban chuan an ti ani lo thu an soi to ani
tun thla hi kum som pakwa kalta a US in Afghanistan runa Taliban ro real na pai thlak chamania Taliban hi Al-Qaeda mi te an ni bera September ni som pakhat sang ni pakhata US be tu te kha an ni US le Taliban hian February tha in remna an siam hnuwa Afghanistan a an sipai da chu an titlem hret hreta US sipai te hian Afghanistan hi May sang ni som ni pakhata chu asan fel tura ngai ania tuna hian Taliban le Afghan sarkar chu in remna zongin anin beve mek bokani Afghan in biak na hi thamasa khan Khatari kho pui doha tranania heti mek lai hian Taliban le Afghan sarkar hi anram chunga na satakin anin do thar le mek ani Lee Kun hi South Korea conglomerate lianber Samsung Group chairman chu kumsom sari le pariat mi ni in athia Lee hian apa sum don na tereu te chu economic powerhouse a langkain insurance le shipping business thlengin alu chil zuiani Adam Line Samsung Electronics chu khovela tech farm lian bera ahlang kai man boka South Korea mi hau saber ni in Forbes chuan a hau sangna chu dollar billion som ni le pakhat vela an chu sakani Samsung chuan Lee chu pathian ni khan achungte abul hnaya anom lain athi ti an soya athi chanero soilan ani lovani kumsang ni som pali khan ha ta tek nei to in kha wang khan en kolna thatak noya omzui to ania Lee hi Lee Byung Chul kumsang khazakwa somthum le pariata Samsung Group din tu fa pathum na ni in family farm hi kumsang khazakwa somruk le pariata zomin kumsang khazakwa somria le pasari khan apa thi nuwa chairman ni na achel zuiani khati lai kha chuan Samsung chu product niam le tlom quality thalo siam chu ka ngai thinan nia ma se akai shroina hnuaya reform na satakin asiam zuiani Lee hian kumsang khazakwa som ko le pathum khan anha thok te hena kan nupui le fa te ti chaulo chu engkim thla kangu ti in asoya he athu soi hi alar hleya Samsung chuan an mobile phone stock zong handset noi khalle singa chu an hal ral ngalani Lee hi media ma ein lan zen lova hei wang hian harmit king tia hriat larani bok Samsung hi South Korea chaebols anti mai chung ko en kol conglomerate lian ber ania chaebols te hi South Korea economic transformation in do pui panhi na hnuwa siam tua ngai an ni chungin politics le sum don na thila thilnu tak tak kalpuya pu an ni boka Lee po dan bo chia thiam lo tum ni chantir ni in chung zinga chuan president hui ro teu thama pu ani kumsang ni le pariat khan che ol ruk le chebrela pu ani hnuwa Samsung chairman ni na aban sana kumthum chung lungin tang tura ti ni in ma se South Korea president in kumsang ni le pakwa khan angai dama anhuwa South Korea in kumsang ni le som pariat Winter Olympic a thlen theina na ho tua da ni in lo thlin na a chan pui zuiani kumsang ni som khan Samsung Group chairman ani le a ma se kumsang ni som palia heart attack anei hnuwa khum betin ana zui ta ni